umunyamurenge wiyita umunyarwanda kukera njewe simba nkivuganye nawe ya kuko deja ico deja kukera nta murongo bifite kuko nimba umbwira ko umunyarwanda ya nagufata gutyo ntaco waba uvugiye abanyamurenge ico ni kimwe ca mbere icya kabiri ni byiza ko abanyarwanda bamenya ko hariho abantu bazi ukuri cyo naco ndagishima kubera ko abanyarwanda baba bamenye bazi neza ko abanyamurenge bamenye ukuri ico naco ni cyiza kuko batangiye ko barumvise rero batangiye gukoresha bamwe muri twe biyita abanyarwanda bakore urumva nakajagari barateza akajagari gakomeye kuko kuba umunyarwanda si icaha uko ni kukuri ntitubaye turwanya abanyarwanda turarwanya igitekerezo cy'u Rwanda cyo kudukoresha kuko nabivuze mbere bamwe bavuga ngo u Rwanda kuruvuga murureka abandi bakavuga ngo aho murureka gute kandi ariko rwabazaniye ibibazo iwanyu wumvisha uriya mu general muganga avuga ngo bazorwana handi ngo ntambara zabo bazazirangiriza muri Kongo aho nukuvuga ko beje muri Kongo butavayo twebwe nitwe tugomba kubamagana twababwira ngo mutuvire mu gihugu cyacu twe twenyine dufite ububasha bwo gukora aho abavuga nabo ngo muvuge bene wanyu nibo babazanye ni kabariya bacu bamwe noneho birari abakongomani bari ababakorera bacu bari abategetsi bacu babakorera abantu mu gihugu ca Kongo nica abandi bagenzi bacu baturega bavuga bati mwaje kutwica ikinga bya LCD kugira ngo bakorera icama cha LCD caratangiwe mu Rwanda binjira muri Kongo bakorera u Rwanda bari muri Kongo none ubu nyine rero bagiye guhindura indi mpindo rero iyo ni indi impindo mvuga n'ubundi buryo ngo kuvuga ngo noneho reka twita abanyarwanda abanyamurenge b'abanyarwanda ntabahaba uko kera n'ukwica n'ingingo ntabwo nobatindaho ngabo nabonye n'abana bamwe b'iwacu nzi batoya n'abana nyine n'abana tibazi ibyo tuvuga kandi uku kuri twahagazemo kurakomeje tuvuga n'abana ndamuzi umwe umwana w'iwacu ngo ni ngoga n'umunyamzura w'iwacu ase ngoga aravugira u Rwanda bute u Rwanda ngo rumumaririki araruvuganira bananiwe kwivuganira no gukoreshwa kwa kundi kose nyine twebwe twiyemeje kudakoreshwa n'umuntu turi kukiye tugomba kuvugira abantu nibiturimwo tuzobivuga kandi dufite abantu bana turafite abantu bamaze kumva tubwire population y'iwacu ruguru iwacu murenge baratwumva twavugiye ku maradiyo y'u Rwanda kugira ngo abanyarwanda batwumve ariya yatahuka abantu benshi ngo twavugiye kuri radio y'abahutu ukuri ndi kugira ukuri ntago kuri kuguhutu kubaho ntakuri kugitutsi kubaho ukuri gusa kuza gukora mu mwanya wako kandi gukora igihe cyose ntigutinya ntiguca muziko ndigushe donc ukuri nukuvugisha ukuri ku kibazo ufite wumva gihari ibo bakumva uko batekereza bo baratekereza ngo dusenyerwe twemere u Rwanda rudusenyere noneho dukorere muri bo tuve mu iwacu nitumara kuva iwacu tugende tuve mu makambi igihugu gagifatwe neza kuko nibo bodufatira igihugu tibamenye ko nyuma ya yibi ngibi tuzohakwa n'abanyarwanda ntabwo twabikorera mu byo turashaka ko igihugu cyacu twabanye Imana yemeye ko tubana n'abandi bakongomani abapfurero ababembe n'abashi n'abanyintu n'abavira n'abariya bose ari amoko yose yemera ko tubana nabo dukwiye gukoresha imbaraga zacu ubwenge bwacu kubana nabo abari abantu byanze bikunze tukemera ko tutarebye forme ya morphologique imiterere y'imibiri yacu uko turesha nuko uko tumeze gusa
tukumvikana nabo, twamara kumvikana nabo bonyine niyo Yerusalemu bwa mbere. Yerusalemu ni ahantu mu rugo. Injili igomba gutangira Yerusalemu, Isamariya nako Yudaya ni Samariya, igakomeza ikagera ku mpera y'isi. Rero dudatangiriye kubana n'abacu tubana hariya, tuba tunaniwe na politike. Nta politike tuba dufite. Turashaka ko tuba imibanire yacu ihera mu bacu twatangizanyije Imana yaduhaye. Donc uko geography ivuga hariya niho iwacu imipaka yacu irahari, yemejwe neza mu rwego mpuzamahanga. Hanyuma iriya mipaka yacu nitumara guhuza n'abacu tubana, tuzobone kugira ma relation bilaterale, donc bilaterale n'abandi bose n'ibindi bihugu, ariko twahereye iwacu. Leta yacu tuyiha agaciro, tudenonse umuntu wese winjira, tuyifashe. Harimo abana bacu bari muri leta, dufashe leta yacu, tureba abanzi binjira. Nubwo leta yacu ari inyantege nkeya, noneho tubone kuzagira imibanire n'ayandi moko n'abandi bose nyine duturanye. Ariko twabanjije kubana n'abapfurero n'ababembe bariya bacu, bari n'abanyindu bariya, tubanze tubane nabo, dugira ubutwari bwo kubana nabo neza, nibo bacu. Nyuma yabwo tuzobone kubagira imibanire n'abandi. Ariko kuvuga ngo tubane n'abandi kugira ngo baze ari bo ngo badufasha badusenyera iwacu muri baciye muri biriya bya Leta Tabara izi dusenyere ifatikanyije na Mayimayi. Leta y'u Rwanda ibirimo ari yo bahaye intwaro, yahaye Leta Tabara intwaro. Izo bintu nitwo bizemera, nta kuri kurimo. Hariho kubyo warukomojeho, hariho umugabo nyine ndagira n'umwe muri abo ngabo yari umupastori, aravuga ngo bamaze nyine kuvuga yuko ari umunyarwanda, aravuga ngo ubwoko bwabo ngo bw'abanyamurenge ngo ntibuhabwa agaciro, ngo kubera yuko ngo bakoze ngo barabica babaziza yuko ngo ari abanyarwanda ngo kuva kera. None icyo bintu urabitekereza gute? Icyo kintu uko nkivuga, abantu bagiha intera kidafite. Jewe nabaye muri Shaba, ndasa n'uwahavuke nageze mfite imyaka 3-4. Abashabiye bigeze kwanga abakasaye, barabirukana, bari bujura amazikaremi na za Rubumbashi, bama baburiza amabato baragenda ngo baje wabo. Ari abakongomani ku bakongomani bagenzi babo, wenda badafite n'inkomoko runaka. Twebwe bavuga inkomoko yacu ni bamwe Uganda, Tanzania, abandi Kenya, Burundi, nako Rwanda mu Burundi. Donc niho abanyamurenge bavuye henshi, ntabwo ari mu Rwanda gusa. Bira bavuga ngo Rwanda phone, ntabwo yari kwe kuba Rwanda phone, yari kwe kuba keretse bazavuge Uganda, Burundi, Rwanda phone, Tanzania phone, babivuge bose. No, ni ibintu bashaka kurangaza. Biriya muri Sun City mvuga LCD yagiye kugira imishikirano. Nono ni politike kuko nkuko twinjiyemo. Bakoze imishikirano y'ibintu byo kuvuga ngo nyuma ya manevre zose z'u Rwanda bashaka kugira ngo Kabila basinyira igihugu mu masezerano yabo bari bavuganye, bati noneho tuje mu gusinya kugira ngo baje muri leta. Bashakaga kariya gace gihe cyose, n'ubu niko bagishaka kariya gace kiwabo kuko ko mu Rwanda baga control. Baja muri Nations Unies ibemerere ku Rwanda ahubwo kugira ngo ruruhuke rugubwe neza, babaha kariya kantu. Tugomba kwiyunga n'abandi bakongomani tukalita contre icyo gitekerezo. Ntabwo dushaka ko kiriya gitekerezo cyo navugwa. Ntabwo ari byo. None se nyine kuri ako kantu aho waruvuze gatoya, yavuze yuko ari umunyarwanda, ariko kandi akavuga yuko ngo bariko babisha ngo babita ko ari abanyarwanda. No, kera yikontredire, yavuze ko ari umunyarwanda. Nakomeza b'u Rwanda, umunyarwanda nta umwasi ubwo bunyarwanda bwe. Yama bukomeza, iyaba nanifite uburyo bwo kumusinyira ngo bumwongereho. Usubire nshaka
kuko ntabwo nakomeza umunyarwanda nuko arwanya iyo ntambara y'u Rwanda. none ko baba uranyihanganira wenda kuba nguciye mu ijambo ko aba bagize kandi ku rundi ruhande akagenda akavuga yuko mwebwe ivyo mukora n'ivyo muvuga muri abanyamafuti muhaye musebye u Rwanda. No gusebya u Rwanda nta mafuta arimo. Kuko we ni umunyekera yavuze ko ari umunyarwanda. Kandi ndi wovuga iyo wavuze ko umunyarwanda ntavuze ushaka ko ukuri ukuri kurahagaze. Guhagaze ntikuza gushaka n'ahandi kwegamira. Ahubwo ikinyoma kiza gishaka aho cegamira kugira ngo kirebe ko kiruhuka kiba kirusha. Uriya muri inzu yarenze ngo ukuri guca kuri escalier. Ikinyoma kigaca kuri ascenseur kikama ciruka kikihuta kigashikayo ukuri kukagenda kugasanga cya kinyoma ntigifite umusimamo kirashaka ahantu kikama kigira isoni iki cya kinyoma. Donc iwe yaravuze ngo bararenganye muri Kongo kandi yatangiye ari umunyarwanda nyuma aza kuba umunyamurenge uko yazaga kurangiza ari mu South Africa. Simbizi uko urumva none uvuga gute umuntu watanga introduction yiwe nguwe ni umunyarwanda agakomeza uwo bivuga gute aho naho ibyo avuga ngo nta burenganzira bari bafite muri Kongo wari ubibashije niho nari ngiye kurangiriza kugira ngo msobanure neza kandi kubwira abakasaye ukuntu birukanywe bavanywe Kalemiriya. Uburenganzira bwa Kongo twese si abanyamurenge gusa twari dufite twubwihariye birumvikana byo ndabizi ariko n'abandi bose nta mahoro bagize. None si ibibazo za Ituri na hariya hose za Kasai ni Kinshasa ariko mbavuga iwaje muri capital nabyo birakomeye abantu barapfa umunsi kuwundi ubu usanga muzano rukiva abantu barapfa imirambuka musanga abantu bashize. None biriya byo uzita gute n'abantu benshi bahuye n'ibyo bibazo ariko ikibazo cyacu rero cabaye accentuwe cagize imbaraga kigira ubukana muri iyi myaka ya nyuma aho twebwe dutashe abantu bavuga ngo baratasha abanyamurenge bama bagurisha ibintu ngo baratasha mu Rwanda kandi bacaga ku mipaka carte d'identité za Kongo biya bikarite byakera babitaga hajya ku mupaka leta ikabibona ngo batashe kumbe mwara abanyarwanda abantu basa nabirutse ariko ubundi nyine nk'ibyo kugira ngo tubihuze n'ibindi twara abamercenaires babaho hose ndaho bataba twagombaga kubafasha ariko natwe badufasha natwe bakadufasha bamara kudufasha bakaduha imyanya bamara bagasubirayo bakaturekera igihugu bakaduha amahoro. Ibyo byo turabyumvikanaho ibyo kudufasha baradufasha ariko reka ngubwire Rutika umunsi bagera hariya iwacu bafashe Goma na Bukavu narabivuze mu inshuro nyinshi maze narabivuze basahuye na televiziyo n'ibiyiko bari kubuzuza imodoka bakama ibiyiko n'ibiyiko ibintu byo gutekesha byose amastove byose bakuriza imodoka n'imbunda zikomeye n'amamodoka baranyaga n'indi utabizi. Abanyamurenge bareba umunsi bagera Kinshasa umunyamurenge niwe wa mbere wabaga chef wa etat major ariko au contraire urabizi ko byagenze chef wa etat major yari Kabarebe Kabarebe yo chef wa etat major wa Kongo umuntu w'umunyamahanga uriya muntu yarakuriye guhanwa n'amategeko ntaba kiri hariya ubu nyine barafashwe akajanwira kuburanishwa uza abantu b'abanyamure uza abantu b'ikiremwa muntu bapfuye muri iriya ntambara kuva donc muri 96 ukageza muri 2002. Mapping report iratinze cyane turayitegereje kugira ngo tuvuge ibintu byose kumugaragaro. Twavuze ibintu byinshi turavuga ngo leta y'u Rwanda yisha abantu yamaze abantu ntibari mu kubyumva ntibari mu kubitegera niko kuri kurahagaze. Nibave mu gihugu cyacu leta yacu ikore twebwe abanyamurenge dukorane na leta yacu
sibwo bwa mbere dukoranye nayo, twakoranye nayo igihe ca Mubutu, iduha intwaro, abanyamurenge bararwana bagiriye, binjira igisirikare barimo na Grand Frère Segapara Marembo, binjira igisirikare n'abandi benshi no kubwira, binjira igisirikare barwanira igihugu cabo. Ubu nyine rero twebwe baradufasha, buryo badufashe sava ni okay, natwe twarabafashije, ariko rero twe batwituye ibyo kutwica no kutumara, nyuma yuko bafashe igihugu no kutunyaga no kunyaga igihugu, kugeza ubu nyine noneho ko baratubwira ngo amakundura kuvuga ngo Leta na mayimayi tunyage, binjiye mu bantu bacu, barimo barashaka ukuntu batunyaga, bahe bahuha, impfu z'abantu b'abanyamurenge zirimo ziraba. Bariya ba abantu uriya waramwumvisha ukuntu yapfuye, nubwo wenda utabimbajije nabyo turaza wenda kubigarukaho. Hapfuye harapfa abantu bacu umunsi kuwundi. Bukuru wabonye ukuntu yapfuye, n'abandi bapfa, ni ukuntu iwacu haye hanyagwa, kugeza ubu nyine na Leta yatumwe n'u Rwanda n'amahanga, byasohotse mu cegeranyo mpuzamahanga, ninde utabizi uko nukuri nitubivuga ngo Leta y'u Rwanda itangire kudukurikirana, aho batangire kuduhigisha abana bacu, abana bacu bisa abanyarwanda, none ngo aribo ngo basobanura ikibazo neza, bariko basobanura ukazugira ngo none ko ni ibintu n'abana nyine, n'abana batazi ibintu, ariko mu minsi iri imbere ibi byose bizosobanuka neza, abantu bakunde bavuga ati rega aba bagabo ni bibavugaga, twarahagurutse kuvuga, tuzosubira inyuma. Okay, hanyuma none nguko ari abanyamurenge nyine bamara bakaja hariya, kandi bakaja hariya bakafata ijambo bakavuga ngo abantu ngo ndibaha agaciro ibyo muvuga, ubwo urumva mwebwe niki muteganya cabuze mukora iki nyuma y'ibyo? Oya nabo kugira ngo bakore bavuge gutyo ngo ndibaha agaciro izo bavuga kera bakaga none bavuga ngo nduwa agaciro ngo ntimuhemo niko kujya kwigihoma, uzugikubita gutya inkoni kiri hejuru kigasinziraho bukeye. Donc uko kera abanyarwanda babihaye agaciro no kuja kuri tahuka. Umunyamakuru nabivuze nabisobanuye, bo bavuze ngo ninteramwe nindurucira ubututsi Kayumba Nyamwasa, nindurusha ubututsi Karegeya, ninduburusha na Rudasingwa n'abandi. Nimba ari ubututsi bavuga sibo wumve kugira gusa ngo bafobze ibintu, bariya n'abagabo baratekereza imbugita barimo, imbugita zabagezemo abanyarwanda bose hamwe. Kagame yashinja abantu, arashinja abantu kandi agashinja ingambo zose. None tureke kumuvuga ngo turamutinya, ngo afite imisaya miremire, turamutinyirike. Aha yashinja abantu, yarohereje Leta ya kutumara, ngo ni kwa kuri twananiwe guhisha ukuri. None ngo ntibakabiha agaciro, ahubwo agaciro ahubwo bamenye agaciro kukuri tuvuga, kuko iyo bataje agaciro baba baracecetse. Ntibarirwa bashaka abana bimuhira ngo babahe, simbizi, ndatekereza ko babahe n'ifaranga. Jewe ndabitekereza, kuko nta faranga jewe bompa uko ntekereza, ninde wumpa ifaranga yozimpa nimba gari faranga ntazo nkibonye kubera ko twavuze kanyirazo kandi uzitunze kandi katuvuge gutyo ko ari mu kuja kuzishaka iwacu. Kagame uzi faranga yakuye muri Kongo, nizo haya baheza abashukisha, twarabimenye. Hari faranga zitangiye gutangwa hano ngo abantu baceceke, hari abifaranga zizofata nyine bakazikorera, ariko hari n'abandi bagabo bazahaguruka nta faranga. Turazikorera twe twenyine. Haruko waruvuze uti abantu, none se nabo bagumye kuvuga ngo nta bantu bumva wenda ibyo mukora, nta nubwo abantu bavyemera, ati na abantu bake cyane batanageze no kwizeru ni 0 ati ntabahari. Wowe uniko bibona yuko hari abantu batumva nyine ibyo muvuga? Barazumva kuko gusa nyine
dufite abantu b'iziciro ibi rero ni nka bitatu ubirebye. Abantu ba mbere dufite ni abantu bazi ukuri bagatinya. Abantu ba kabiri ni abantu bari kuri wa ruhande nyine, ibo bahagaze hariya bumva ko twohangana. Abandi ni abaturage batazi na ruhe batazi aho ibintu bihebije. Ariko ubu nyine kubona abantu bahe badusenyera. Ariko umunyamakuru bwana Rutikanga reka ngubaze ino jambo. Twarwanye n'abamayimayi n'abafurero ababimbe n'abafurero kambikobwira ishuro nyinshi turaziranye cyane. N'intambara yabo ntiyari bumari iminsi yose. Abana bacu bahe barwana nabo. Tuzi uko bazabarwana aho Leta itabara ubu nyine tuzi aho yaturutse. Kubera ko abantu batavuga bahisha. Tuzi aho yaturutse ni mu Rwanda, tuzi impindo, tuzi zanzira igihumbi z'u Rwanda bashaka ko tugaruka. Tubiri abanyabzura intambara yabo ntabwo uzi ko bayirwanaga bonyine bari bahagaritse umwanzi. U Rwanda ngo ruze mu intambara irakomeye ngo muze ngo babageze Kalemi bategura indege ziburiza zibajana i Kanombe. Abanyamurenge ibyo abanyabzura barabyanga. Kera bazaga dutuka kera basogokuru twa bamwe twasanzeho akabungura kaje Rwanda. Sintuka igihugu c'abandi ariko hari impamvu babivugaga. Kugira ngo umuntu wawe uhaye kubwira akakubwira ngo karagufasha ngo karagufasha ariko ari uhaye kwica. Uwo muntu ni mwoje inama biragoye. Ibitekerezo rero kuvuze ngo abantu nari nkubwiye ko abanyabzura baje n'ibintu byose iriya migambi bafite abaturage bamaze kuyimenya banyazwe. Ndakubwiye ngo abanyamurenge bari iriya ruguru bamaze kumenya ukuri. Ibi byose mwaye mwumva nagatsiko kariya mu Rwanda kagira gakora biriya ngo katamporize ariko abanyamurenge bamaze kumenya ibyo LCD yatugejejemo. Ubu ngubu nta muntu wo muri LCD wopfa kuja iwacu ruguru ngo avuge ibyo ashaka. Ibyo nkubwije ukuri. Ibihumbi z'iwacu z'abanyamurenge barabizi baraceceka gusa bamwe n'abanyabwo bagaceceka ngo reka bituruke ku wundi. Kandi ibyo bintu rero abantu bo bitanze ntibaza bareba ibyo. Ariko dufite abantu benshi babiza abangabo korirwa birukanka muzo bimenya vuba cyane bizonagaragara vuba. Si ibintu zo kwihisha mu byukuri ntabwo bambifitiye. Ubutegetsi n'ubuha abantu amahoro n'uburenganzira bwo kubaho ubuzima. Iyo ubutegetsi bushinjana butemana bwicana, njyewe mbona ko ubwo butegetsi ntambaraga bugifite. Ziba ari imbaraga zo kwica nyine kubaho kubera wavuga ugashinjwa wagira gutewe ukamburwa ubuzima. Donc njyewe ntekereza ko ntanze nk'ingero hari ubutegetsi bubiri nshobora gutanga ingero zitandukanye. Ubutegetsi nk'ubw'u Rwanda reka vuga ubw'u Rwanda mvuge n'ubutegetsi bwa Tanzania. N'urugero ibyo bihugu byombi kandi byo mvuga kuko igituma u Rwanda nduvuze nuko ruba mu majwi y'ibi byacu nyine bikorwa hano iwacu manyamurenge n'ibi byose twamagana ko rwadukoreye bitari byiza rwaradusenyeye rwohereje Leta itabara. Noneho nico gituma nduvuze na Tanzania nimba ngereranye Kagame na Magufuli kuko uriya mugore we wasimbuye Magufuli aje nantito abantu ntibaramenya imikorere ye. Noneho nka Kagame na Magufuli urabizi ko aho yaragejeje igihugu yagitwaye neza. Yaracubatse Tanzania iriya gare ya Moshi na biriya byose no kubaka umujyi nyine wa Dar es Salaam n'ahandi mu nkengero n'indi mijyi n'imibanire yabo. Abatanzania burya abatanzania bagira amoko menshi ariko ntuzi ubimenya. Jewe nabaye nageze muri Tanzania inshuro 7 nabaga muri Kenya namaze imyaka 9 muri Kenya ariko nazaga nciye ku mupaka wa Namanga nkagera Arusha
nuko nagera hari Arusha ndahazi cyane abatanze habamoko menshi ariko yibumbiye mu mujyi nyine wa Arusha tuzi umenya ngo uyu ni ubwoko ubu ni ubwoko kuko barwanyije ikintu citwa ubwoko ariko mu Rwanda ntabwo buzoshoboka igituma bitabaho nuko tujuru hariho umuntu yitwa izina ry'ubwoko ndetse umuntu wese yagira ikosa uko arigize kose bakamwitira bwa bwoko urumva ati bihuye mu mibane ugereranije na Tanzania. Ikindi Tanzania nta muntu uzuterwa ubwoba na leta. Leta ngo ugendere ku gitsure umuntu arorora umuntu arahinga umuntu aracuruza aho ashaka hose akagera ariko sinizera ko mu Rwanda ariko ahubwo iyo utari mu FPR iyo ucuruza kugira ngo ibintu byawe bigende neza haraho utagera haraho n'ibintu byawe barabikonfiske nukubifata kubera ko bagukeka utari mu FPR nta burenganzira ufite bwinshi busesuye. Rero imitegekere nyine uko warubajije ngewe numva ibyo bihugu byombi bitandukanye kimwe kirekura abaturage kikabeha uburenganzira bwabo bwo kubaho n'ubuzima bw'imibereho myiza abantu bose nta uterwa ubwoba ariko mu Rwanda abantu babayeho mu bwoba barikanga umuntu ntiyisanzura bagendera ku moko byanze kuvamo. Rero iyo ni imitegekere wenda y'ibihugu biri kugira ngo urusheho kubisobanukirwa. Aho Magufuli umunsi apfa nk'umuntu wakoreye abatanzania s'il vous plaît ndibuka sinibuka umubare w'abantu bapfuye umunsi apfa kumushingura ndatekereza ko hapfuye abantu benshi kubera ubwinshi bw'abantu no kubyigana baje kureba umurambo wiwe ariko ndakubwiye none Kagame apfuye sinizera ko ari umuntu worira Kagame nabo babana so ndabikubwira mbifitiye igihamye nabo bana ahubwo ibiyaga bigari Kongo bazishima abantu bose basamburiwe basenyewe abantu bose biciwe abantu babo bazayiruhutsa bavuge ngo uyu muntu umva imitegekere bitandukaniye uyu muntu yaradutwaje igitugu ntitwahumekaga nta mahoro twari dufite uriya mugabo apfuye ntawo bihuye na Magufuli kira nico kikwereka ubutegetsi nyabutegetsi n'ubuha abantu uburenganzira abantu bakavuga umuntu agakora ico yumva ashaka. Muri Kenya nahabaye imyaka 9 nari mbivuze iyo bashaga hajya abantu basetsa bakavuga ubuzima bwa president Moi kwa president Kibaki bari batwaye ibihugu Perezida Uhuru Kenyatta bakamuvuga hajya abantu baseka bakamwigana bagakora ibintu by'amakosa yiwe yakoze ariko uje Kigali ukajaje ukavuga amakosa ya Kagame uwo munsi ndagira ngo wagira n'isuma ko yo kwamigo igufata bakakuboha. Donc ibyo ni uburyo ni ibihugu bibiri bifite imipaka bihanye imipaka. Rero imitegekere ntabwo abantu bakwiriye kugira uburenganzira kandi uza wica abantu ukabaniga wamara kubaniga ukagira ngo niho bagutinya bubaha ugasanga niho ahubwo bakubahuka niho barushaho kukubahuka ndetse bakakwegera cyane kuko ubirebye muzukuri Kagame yaratinyitse mu myaka ya mbere je nigeze kumwandikaho mu ishuri nigagamo hano mwandika nk'umugabo bariko batubaza ngo ninde wahinduye ubuzima bwa umugabo utekereza ni uyo nyandiko ndayishakisha ngo nzoyisibe nukuri kuko ni gute umuntu yara mu myaka ya mbere ataratangira gushinja abantu kubica kurasa abantu biriya byose akora nakuriya kudusenyera no kugira gute abantu byari bitarabaho cyane ngo bigaragara abantu babimenye. Donc izo zose ni imitegekere rero myiza nuguha abaturage uburenganzira abaturage bakarya bagahaga ico ni kimwe abaturage bagacuruza bakagira uburenganzira mu gihugu cyabo abaturage bakagubwa neza jewe shima
ubutegetsi bwa biriya bihugu East Africa nta mbugita zibayo. Imbugita mvuga ni kuriya kunigwa. Nukuvuga ngo amashuka y'i Kigali agira ubugi ngubwishenye. Ngo Kizito Mihigo ngo yini ngo yari ejo bundi Bukuru wabonye twari yacu Bukuru twari nyine ngo yari yahuye. Nukuvuga ngo bari abantu bo ba Tanzania bo ko batiyahura ziriya mbugita zose ubona za bakaregeye bapfuye. Imitegekere mibi ituma ubutegetsi bw'umuntu abantu batabwiyumvamo. Abantu bahunga mu Rwanda ni benshi. Muri Tanzania nta muntu numvishe umuntu umwe ngo wahunze mu mateka baramwandika ngo wahunze yari yatsinzwe amatora ya Magufuli ahungira muri Kenya ariko araswaragaruka. Bari abantu n'inkima nakabwa kaza kamenya umuntu ugakunda sikanaza umuntu. Imitegekere rero ni nkuko nje ntekereje kwisobanura kuko nguhaye ingero zombi ugenda mu imitegekere ni abantu uburenganzira abantu bakidagadura ntiyavuge ngo uyu nguyu ngo baratekereza ngo ko ari byo hayakora agendere ku murongo wa FPR nimudagize ba confisque bafata ibintu byawe babishire ku ruhande ntukora bagucinyize bakwitse hasi nta burenganzira ufite ibintu bene byo. Iyo si imitegekere ntabwo iyo nta yibihari. Ndeza ko uriya mugabo n'umunyabwoba Kagame atekereza ko akubita umuntu atara mugeza ahantu niyo ntwaro yakoresheje. N'ubwoba nugutekereza ko uyu muntu yohindura abantu yokora ikintu kigatuma abantu bamenya ibyo duhaye dukora. Nico kintu nubwo no ugenda ngisobanura ariko ico kintu nyamukuru nugutinya kubona ko abantu bamenya ibyo bahaye bakora ntibashaka kumenya ibyo bakora. Barabihisha cyane bikaba mu rwihisho kandi umunyabwoba ni kwazagira mu matsa kama akubita gutya. Donc kugira ngo mbihuze uzumve neza nuko bashaka ingoma y'igitugu izishaka kugira ngo yiganze yihaze yihaze cyane abantu bose bayitinye. Noneho baka umuntu wese uvuze nk'ariya muri Afrika cyane ibihugu bya Afrika nizo biroroshe kuhagera. Ndabizi urabiza barashe Kayumba bamurashinga ngo amasasa 3 ariko arakira baracahari General Kayumba Nyamwasa. Biriya bihugu bizinjwamo n'abanyarwanda bagurira abandi banyarwanda kugira ngo babarase. Kakarege yawe urabizi ko yaguye muri hoteli nawe bamunijigishije imigozi. Iyo ni colonel abashinzwe intelligence nyina mu Rwanda acitse bagenda baramusanga. Donc nukugira ngo nibanga ni kujya gukorera mu bintu by'urujijo byo kubesha bakabona ko kudevoile ni gushira hagaragara ibikorwa mudakora neza. Noneho bagashaka kwelimina kumara umuntu kugira ataravuga. Uzorebe mu Rwanda abantu bakorera hariya iyo ukoranye n'u Rwanda ntibazashaka kuja hanze, bazashaka kuguma mu gihugu kugira ngo bagume gukontorora, bagume arebe utazoja hanze ukavuga. Bababazwa cyane n'aba bagiye hanze kuko kera ibingibi byagiye hanze biragaragara ntibashaka ko bija hanze. Nibi by'abanyamurenge babiruta ko barumva ko abanyamurenge bamaze kumenya ukuri, noneho barashaka kugira ngo nabo bashire abandi bantu babaha ifaranga kugira ngo barebe ko bogerageza donc batwitega abantu badasobanutse, batwita abantu babasazi, batwita abantu bashizwe ku ruhande hariya, ariko barwanya kwa kuri twebwe duhaye tuvuga, kwa kuri duhaye tugaragaza. U Rwanda rwanga ukuri. Iyi ntambara rero turwana twebwe twamenye abo turwana nabo. Twamenye ko ari abantu
b'abanyabwoba badashaka ko ibyo tuzi bija hanze. Biterwa n'iki kumva ngo umuntu yavuze ngo nuko ngo kera ngo yamayicwa ngo yavuze president. Ese president ni Imana, ntabwo ari umuntu ngo nawe akiritiko cyavuze avugwe ka bagendera ku itegeko. Nawe itegeko se ryo mu Rwanda, hariya mu Rwanda hari itegeko rihari. Ubucamanza president ni ubufite. Ejo bundi bacira urubanza Rusesabagina. Wabonye wa mugabo wacu ngo ni Muhima wa mucamanza. Ejo bundi yamucira urubanza amatama yabyimbye basa n'uwakubiswe. Yarakubiswe kuko warabibonaga. Umugabo yakubiswe. Twaramubonye, ndakwereka, ndaza kukwereka video ntuze yiwe, video yiwe aha yacira Rusesabagina urubanza. Umugabo ejo bundi wari kuca urubanza ari muzima, ibitoka diye ejo bundi nivyo bimuzimisha amatama. Dufite ibibazo baracakubitwa. Gukorera bari abagabo kubwiza ukuri, tuvuge ukuri, kuja hagaragara. Umugabo w'abandi uzomubona, ndamukwereka kuko uko yihagazeho aravuga ati no, ntabwo nohino kuko Rusesabagina mbabare kuvuga ico kintu. Rusesabagina yari yaciriwe urubanza mbere rwa burundu, kandi kugira ngo umuntu acire urubanza abanyamategeko bagendera ku itegeko. Igituma ntago byari bikwiriye kwivuguruzwa vuba kuriya mu buryo bw'amategeko. Byari bikwiriye kwigwaho bigatinda, bagashaka itegeko rimurengera, ariko nta tegeko rihari rengera kiriya gihugu. Amategeko yose cyangwa ubucamanza bwose buri hariya mu maboko ya Kagame. Niwe uvuga ngo uyu muntu nahanwe, uyu muntu nakizwe, donc nibamuheza uburenganzira. Donc urwo ni urugero rutoya nguhaye. Hari abantu benshi uyikorera u Rwanda, nari nkubwiye ngo uzurukorera aho kugira ngo rukwiture byiza rukakwitura ibibi, nuko rukora muri systeme itari y'ukuri. Ngico ikintu gusa cyonyine. Naho Biden akora muri systeme y'ukuri, abacamanza bakurikira president wa Republika bakamuhana. Naho bwari yagabwo buri donc bu dépendant na un président de la République. Niyo mpamvu agenda higa abantu. Higa abantu kuzogeza ukuri azohiga ageze ryari. Umuntu upfa yo kwicundi ntabwo uzari kwiye kubaho. Uko nukuri abantu bose bari bakwiye kugenderaho. Nta muntu upfa wica uwundi. Mu butegetsi umuntu arahanwa byibuze yagize ikibazo, ariko kugira ngo ugende ushinje abantu, amategeko ukareka akaba ari yonyine yikorera. Agahana umuntu gusa rukihisha rugakora rukagira uti ninde utarabyumvise abantu babivuga bose bavuga ngo amahoro amahane yacu ya Kongo niyo mahoro y'u Rwanda. Barabyivugira. Rero bakwiye kuva mu gihugu cyacu twenyine tukishakira amahoro. Leta yacu tuyubake. Twebwe abanyamurenge twubake leta yacu, ni yacu. Nta wundi muntu umuturanyi turabimwe tumuturanyi se turi kure yiwe, turabana n'uwacu. Tukwiye kwifasha. Nta muntu uzamumva ngubwo umugore wawe cyangwa umugabo wawe ngo utamukunze, sinzi nimba utabumukunze cyangwa nimba ari iki, kumva ko undi muntu niwe wo gukorana nawe, ntukorane n'umuntu wawe wo muvukana wawe mwavukanye mu bana. Bari nibo tuvukana, nibo duhuje gupfa no gukira. Nibo dukwiriye kwiyunga nabo. Leta yacu irahari, tukiyunga nabo fully. Mugani w'Abongereza byimbi bya nyabyo. Twamara kwiyunga nabo, noneho n'abandi nabo bakaza nyuma, ariko twabanje iwacu. Bari abashaka kudutandukanya n'abacu tubana, nta mahoro batwifuriza. Asante sana, rero turagushimiye ku kiganiro tugiranye.
murakoze namwe. asante sana. Ibiganiro byacu ntibiteze gushira nkuko duhora tubivuga. Iyi ngiyi yari One Africa TV. Professor Rutikanga, ambasaderi w'Umurenge, navuga ngo ambasaderi ukumva ambasaderi umwe rukumbi. Tubonana ubutaha. Ciao ciao.